Presidente da República José Ramos Horta halau encontrou o presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, Horicimo atualiza serviço tribunais. Encontro ne halau sexta-feira, lorong Ronolo Racing 5 novembro, tinang ne, e a Palácio Presidente Aitara Claran dele. Presidente Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos informa, serviço tribunal hotu laodiak, mas que hasoro problema balong. Serviço tribunais nebe laodiak, mak tribunal baucau, oikusi no dele. Então será mudado a autossistência, maka formalmente serviço tribunal atau kata prinsip serviço lalia, tribunal auto processo auto normal, mas está sendo subsídio por dar energia. Kan oleh ini bukan lau normal, mas situação normal sempre acontece, nível que kita buat diskussion. Tahu yang prosesnya ya tengah balu mereka lau dia bakal kursi idil esok. Iha ocasião, né, Presidente Tribunal Recurso, mos atualiza quando a caso crime no civil iha dili tung ituang, no caso civil oikusi sae makas, enquanto baucau lao normal. Tuir plano Timor-Leste se hari Supremo Tribunal, Tribunal Recurso. Ya, proses mos dilihat oleh samita yang meta makas, civil turun makas, crime makas, yang baucau yang lau formalmente nanti sedia tempat sesuai saya tuan kriminnya nomor sudah kusim sanesa di tempat proses ada proses proses sudah normal tanpa lagi akumulasi mulai impedesi ini maka atau prosesnya nomor satu apa proses ada menos serviço atau resposta lei de que o parlamento vai aprovar nem atau sebelum nem perperasaan partai yang ini dan langsung Tribunal Recurso mos aloca orçamento ba infraestrutura tinan rihun rua Ronolo Racing tolo atu halo desenho ba Tribunal Primeira Instância no Supremo Tribunal Recurso nebe construção se remata iha início tinan rihun rua Ronolo Racing tolo. Reportagem Prisca Sara, Domingas Amaral, Televisão Timor Post.